Premium petrol amasung diesel gi mamal aviation fuel gi mamal wongkhalakli mapa lebak ta paibe aeroplane gi atongmal hengat lagani domestic airlines singi di hengat tanaba yamna kana honari Indian Oil Corporation premium petrol gi mamal hengalak pa loina aviation turbine fuel ATF ki mamal wongkhalak pa maram moiraga aeroplane gi atongmal hengat lakadawri IOC na thoki ba zero lamagi matungina extra premium petrol liter amagi mamal lupa chamaga nifuk mapan oirambadagi samaga humfu oiri premium diesel gi oina extra green gi liter amada lupa maudraga mathoiga paisa nifuga mapan oirambadagi lupa maudraga nithoiga paisa maudraga mapan oiri commercial LPG gi mamal su wongkalakli Delhi da kg taraga mapan chanba commercial LPG cylinder amagi mamal lupa lisinga maga satrika humfuga nipan oirambadagi lupa lisinga niga humdraga nipan oiri Thamagi manung cylinder amagi mamal lupa sahum hengalak pa loinana hotel restaurant amadi atai lalon itik tawriba singna sawna khudong sadaba mayunari aviation turbine fuel gi oina kiloliter amada lupa 2.07 hengalak pana plane gi atongmal wangkhalak pa yawagi phibam da dai adumainama domestic flight singi atongmal de ahong bamata lehendana ba lengana akhana ba tharang la khali haina Ministry of Petroleum and Natural Gas ki statement amana phongdokre statement aduna hai Strait of Hormuz thingzin khibaga loinana malem gi energy market asoba saithing ama pirakpana ATF ki mamal sada samagi sangde hengalakli masina maram oiraga international flight singi atongmal hengatpegi phibamda leidi adumainama leba asigi manungda leiriba domestic flight singi oina di plane gi atongmal hengat handanaba civil aviation ministry ga tanaraga akhanaba thorang ama lakhali lenga na salaiba oil company singna ngasi digi sanaba hogadaba thawgi mamal lep khibaga loinana Delhi da ATF kiloliter amagi mamal Lamaga lising mariga samapan ga kunga teret oiri Kolkata da lupa lamaga lising mapan ga samri ga yangkai Mumbai da lupa lising maudra ga nipan ga sani ga nifu ga teret amasum Senai da na lupa lamaga lising mapan ga sanipan ga humdra ga humdu oiri Lengan akhana ba miyeng sanglak tringai mamang dari Delhi da ATF ki mamal kiloliter amada lupa lak ani helu rabani Domestic flight singi oina ATF kiloliter amada lupa lak ani helawasu international flight singi oina di kiloliter amada dollar lising ama henduna mamal khwaidi gi wangboiki adubo miyam gi khudong sanabagi damak domestic flight singi atongmal hengat handana ba lenga na akhana ba thorang lokholak ba loinana plane gi atongmal hana di gi ahongba lehendana ba honari Middle East ta hauzik thukli bu wathok asina maram oiraga thau marang kaina phangma ngamdabadagi plane gi atongmal hengalakpagi phibamda lakhibani khwaidigi maru oina thau puthokpa leibak ni haina launariba Kuwait Saudi Arabia masum Iraq na singwa leibak singda thau puthokpagi sang hantarakhi thau puthokpa tarabasu Irana Strait of Hormuz thingzinduna hondok honjin tawpa yahan kidabana malemgi mafam punamakta asobo saithing ama pirakibani Indian Oil Corporation Bharat Petroleum amadi Hindustan Petroleum ga khanaraga tha khudingi ahanba numitta ATF amasum LPG gi mamal lepagi thorang lokhatuna rakhi malem gi kaithel da phangba songdoktriba thau gi mamal amadi currency exchange rate yumpham oiraga thau amasum LPG mamal lepagi thabak pekhatuna lakhibani hari Amit Shah ga Khemsan ga unakri Nupi gi IRB battalion ama hangbagi ayap pirakri Ministry expansion tawbi wapam hauzik su laikhai tanadri Khudaki oina Delhi da lakna ba kaurakhi ba Minister Yumnam Khemsana ngasi ayuk pung 12 makhairam tarakpada Parliament House Complex da Union Home Minister Amit Shah ga unakri State asigi hauzik oiriba law and order gi matang na ori sanarabaga loinana Manipur nupi khaki oiba Indian Reserve Battalion IRB ama hangdukna bigi ayaba pirakri Thuna yangna nupi IRB personal sanipan gi mathak launana bigi thabak pekikatawri Khongset adura Manipur gi Home Commissioner N Asukumar na susaruyaki thajaba yaba mafamdagi phangba paun hai handakta koki amasum tangkhul gi marakta thokiba irang adu center na yamna lumna lawi makha sangdokthana ba irang adu losin hanana ba akan mathabak lokhatnana ba su minister da Union Home Minister na khangalaki Masjid Sunatana NSN IM ki kedar mari hat khibagi matang na Urkhul district headquarter da thokiba thawdo adu ki matang na su makhoi ani yam kupna wa khanaki
स्टेट असगी मियामना नेशनल हाईवे सिंग अकी तुजुंग याउतना सतोकसिन तौब यहननबा हानदगी लोकलक थबक थोरमसिंग अदु खरा हेना यांगसिना लोसिननबसु चीफ मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर ना खंगलखि थाजब याब अमना हाई चीफ मिनिस्टर याउना कैबिनेट मिनिस्टर मंगा वासक लोखरबा मतुंगना हांगदुना लेहरिबा मिनिस्टर तरकी फमसी अतुब मतमदा मेंशनगनि हाइबगी थाजब लेथ्री मिनिस्टर एक्सपांशन तौबदा सेंटर की मेकेडी की अपाम अमा फावबा फोंदोरप लेथ्री स्टेट मरी अमसुम यूनियन टेरिटोरी अमगी मिखल अप्रैल 14 अमसुम 19 दा पांगथोकदोरिबसिदा सेंटर लीडरसिंग कोक थादुना लेरी तंगाई फदन अप्रैल 14 दा पांगथोकदोरिबा असम की इलेक्शन असि हेक लोइद्रिबा फावबदी मणिपुर की मिनिस्टर एक्सपांशन तौबगी वाफम लैरुइदौरी अदुमपु ngasi चीफ मिनिस्टर का यूनियन होम मिनिस्टर का वरी सनाबादुदा मिनिस्टर एक्सपांशन की मतंग यावखिब्रा हाइबदुमदी हाउजिक फावब सबसना खंगमद्री चीफ मिनिस्टर का नकनबा मियोइसिंगदगी फंगबा पावगी मतुंगिना हंदकी खोंगसत असि मापुंग ओइन स्टेट असि लो एंड ऑर्डर की मरमदा वा खनबु ओइन तवी सिंगमसुम तमदा खुलाई मखाताना फगनबनबगी ऑपरेशन हेना कंसिननबगी वफमसु अमित शाहना फोंदोर एहाइदी आईडीपी लिसिंग निफु मयुमदा हंजिन हननबा थाखिबा मतम लोइख्रबसु सीएस तुमिना लेख्री की मार्च 13 का मथुई फाव की मनुंगदा आईडीपी लिसिंग निफु मसागी मयुमयुमदा हंजिन हनगनी हाइना थाजब बिरम लगा हाउसिंग थाबक ओइना ओंथोक्थ्रे मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी पुरी कुमार गोयल तुमिना लेसिंख्री आईडीपी सिंह खुंदा लैता हनबगी मतांग चीफ सेक्रेटरी ने जनवरी 15 थोखिबा वारोल अमधाई स्टेट लेवल कमिटी अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी सेमदुना आईडीपी सिंह हंजिन हननबा थौरांग लौखतुना लाखी चीफ सेक्रेटरी ने चेयरमैन ओइबा स्टेट लेवल कमिटी होम कमिश्नर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अतई सीनियर ऑफिसर मेंबर ओइरी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी सिंगी चेयरमैन मरी लेनब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओइरी लैंगा की ख्वाइदी की मरु ओइबा पनमदी आईडीपी सिंगबु असो एंगाम यहोंदना खुंदा लैता हनबगा लोइनना माउक्सा की पुंसीदा हंजहननब होनबनी रिलीफ कैम्पदगी मयुमदा हलहनबा ककनतना सेंदोक लंबी लहनबा माई मसिंग निंगथिना तमनबा मसुम हिरम खुदिमक्ता खुमांग सोक्शन हननब होनबना लैंगा की मरु ओइबा पनमनी हाउखिबा डिसेंबर फावबद इमुंग लिसिंग अनिगा सनीगी आईडीपी लिसिंग 10 हेना खुंदा लैता हनबा ngमख्री थौरांग असिद हेना खुमांग सोक्शन हनबा ngमनबा स्पेशल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मखादा युम लिसिंग 8 सानबेगी पिरख्रे फुंगदोखिबसु लेख्रबनी रशियन मिलिटरी प्लेन कायबद 19 सीरी क्रीमिया रशियन मिलिटरी की AN-26 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अमा कायबद मियोय 19 सीरी है डिफेंस मिनिस्ट्री की वरोल पल्लदुना रशियन न्यूज एजेंसी ने फोंदोख्रे मिनिस्ट्री की वरोल पल्लदुना तास न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है कुमजाइंग लिसिंग अनिगा तरागा मरी द रशिया ने यूक्रेन की लौक्सिन कीबा ब्लैक सी मना की पिनुनसुला मत प्लेन कायबगी थौदोद थोकिबने थौदो अदुर लैखिद्रबसिंगी मनुंग पैसेंजर 19 अमदी क्रू मेंबर 3 यावखि मॉस्को की मतमदा ngara नुथिल पुंग 3 ताबद प्लेन अदु मफम खंगदना मांखि रेस्क्यू टीम अमन प्लेन अदु की खुंगुल लीबदा क्रीमिया की मफम अमद कायदुना लेरम थेनखि मियोय क्या प्लेन अदुदा पुन्ना तोंखिबगी हाइबा डिफेंस मिनिस्ट्री की मैकेडी की फोंदोप लेथ्री माताउ करमना एयरक्राफ्ट अदु कायखिबनो हाइबा हौसमखि ओइना मिनिस्ट्री की मैकेडी की फोंदोरक्त्रबसु टेक्निकल की ओइबा असोइबना मरम ओइरगा प्लेन कायखिब ओइरमबये हाइना थाजनरी कुमजाइंग लिसिंग अमग समापन गो हुमफुगी लोइसिलक सरुक्तगी सिजिनदुना लाखिबा AL-26 एयरक्राफ्ट ना मी अमसुम पोसे होंदोक होंजिनदुना तौबगी थबक सिजिनदुना लाखिबनी तांखुल नुराबी लैतनरिङै नतै सादना सेल थारुबसिंग संजरख्रि हौखिबा मार्च 15 इबुदौ इसिंग साइबगी लाई हरावगी तांखुल नुराबी साबद येंगब नुंगाइरोइदबा मोंगदा मखल मखल की मार्क्स उपगा सेल थाखिबा मियोइ तरुक यावना लाई कमिटी की मेंबरसिंग उट्रा संगलेन दा कौखतुना वखल तामिनख्रि हिरामसिगा मरी लेंगना किमक्स उकल अमदी उट्रा संगलेल सना कुनुंगी मिहुतसिंगना उट्रा संगलेन पांगथुकिबा पावगी मिफम अमदा उकलगी जनरल सेक्रेटरी मुतुम मोनी मनितोना हाई कोम्बी की इबुदौ इसिंग साइबगी हराव कुमै के मरी लेंगना तांखुल नुराबी अनीना लैतानरिङै मतमदा मखल मखल की फेस मास्क उपगा लमेन तुयन ममोंग नाट की सटनबी थुगाइरग सेल थाखिबा मियोइ तरुक यावना लाई कमिटी सिंग फमिनदुना वखल तामिनख्रे सै खरा सि इरांग मरम ओइरग लाई हरावगी कुमै सिलेबुरबनी हंदक पांगथोकपा सिदा माथुंगुक्तब थबक तौनरक्त्रे खलुरबनी अदुबु कोम्बी की लाई हरावबद मियामना मिनाब थबक खरा सथकिबा सि यामना लेबक्थिबनी तुंगदसु लेबाक मियामना असिगुम सटनबी असिदगी नथैबियो हाइखि
Operation Sathavagi Mahuta Kuki political solution Purakadavani. India government Madi Mari Lainaba authority military operation Sathavagi Mahuta Kuki political solution Purana Batharang Lakadavani Haina United Kuki National Army UKNA Nathadorak Pat Sirol Amanhaidi. Sirola Sinahai Central Security Force na UKNA gi cadres ngi mathakta left na operation sa tharapagi thawong akan mamong na kanem tawi lobasi gi panamdi Indian Constitution gi framework amagi makha solution purak na bokona bani koki miyam gi apamba matungina India manung na koki gi tokhaiba union territory ama demand tawagi wapam asi Indian Constitution gi article 3 na yaba thawong ni Folamena anawis tiramasam union territory siyam ngambagi matik mayay layba maram na koki miyam gi apama matungina article 19 clause 1 clause A gi makhada matik saba tharong lakot pamthui tanpamasida UKNA amadi masigi members singbu criminal oina uhonanaba thawong leptana sa tharakpana laybaki lokpuna matik mayay yahondanabagi phiyomda lakli hari Taraga mga suba finance commission yauna senba sahi sigi senpham amata thadokidri Waduna Ledaglabi Sterasid Hian Awaba Pibani Mega Sandra. How Kiba Senba saying listening a Kunga Manga Kunga Taruki Tadokadaba Fansing Tadokidaba Natana, Taraga Manga Finance Commission Fangilupa Crore Satruk Henvigi San Pambusu Tadoktan Lem the Mangan Kibasina, Waduna Ledaglabi Sterasid Hian Awaba Piban Haina. Congress Legislature Party CLP leader Kaisa Mega Sandra na Fondokri. Ngasi Babu Parada Labour Party SG quarter the financial year 2025-26 Samadi 15 Finance Commission gi Fansing Tadokidaba Mari Lena Pangtokiba Pawmi from Amaga Mari Lena Mega Sandra Hai Lenga Sina Praza Singi Efana Matam gi Pekapatuan to Arma Tabak Toram Kiagi Kaitaga Fansing Matam Sana Kaitakidaba Sina Hanadagi Awaba Kiama Yoknariba Praza Sundihan Awaba Piba Kaknatana, Stedasugi Sako Tarangi Tabakia Hena, King Tanabagi Masamu Heli. Lusin Kidrava Sako Tarangi Tabak Sing Amuhana Makasatanabuhona Bahavis Matam Sang Tabak, Ting Tanba Hybrid Oidaganaki, Masidanatana Pansaiti Ras Kamari Lainabis Kim Maruina, MZNREZA Yauna All Pension, Widow Pension Government. Employees singi pension asina singa tungan makal scheme singa sigi beneficiaries sungbusu hen awab pibni amadi taraga mga finance commission gi lawgadawa lupa crore satruk hen wigi senpham busu lawthadana lemna manghan ki bahai bis state asigi oina sauna mangjaba mani hairaduna hairiba fundsing asi matam sana thidoki dabagi maram karigi no haibo hangsu hangki Loina ngasi power state asida lenga ama lairabasu ministry sak thokna lehen bahai center gi aran ba khongta mani lenga ama minister ahu mari khaktana sasan tawba hai bisi democracy gi wang mad leipa thabangni masina state asigi thabak thoram sing da khumang section bangam loi haba wakam sing su phongtokhi miyam na NSN IM gi urkhul town da leibalusing basing gi yauna yum mapan mai thadokri NSN IM ki cadre sing na hongbai di embusa thaduna naga army mari hat khibada mapung oina siena ba NSN IM gi lanmi ani athot amadi stelling bo miyam na sina waina tangkul CSO sing na tha khiba pung taraga ni thigi matam ngarang loikraba phawda thabo oina onthorak tabadigi tangkul CSO sing amadi miyam gi marak te pena ba kya leidi matam ama hekta miyam na khongjang Yabigi oithokpa leiben hausu urkhul town tongan mafam kyada security force na akan mangak sinbagi thabak sathari amarom hongbai gi ambush da laikhidraba naga army is dan flank ki lanmi mari gi haksang ngasi ayuk phaw urkhul da leibe TNL gi office ta thamli sera asida urkhul district headquarters sing da leibe dukan sing thonglon ba kaithel kana da ba madi school sing thong hangna da ba madi lambi da gari sena da ba ngasi ga tharaga numit humni sukri haidi Miyarasida mapung wena siyenariba NSN IM lanmi ani sinnaraktabadigi NSN IM gi wong tangkul reason gi mari tatnaragani haina tangkul CSO singna ngarang laukthokhibaga loiner urkhul town da leibe NSN IM gi lusing basing gi yauna punna lanai yum mapan mai thakhibaga loinena wong tangkul reason gi court amasum PMO gi office miyamna thugaiduna ama ata thuan khiyari Premela bu goitang amasum maki kangbuna purakpa miyueni nongmaina kaplamani Haukibining Tokaba Numita, None District Kopum Subdivision da Goitang Kuldagi, Premela Kamai, Rima Mai Puisai Kuntragani Parmapuriba, Zauzian Kon, Riamai Makong the Numaina Kaplam Kibadu, Goitan Gi Kulakpa X, Officio Chairman, Gaini Pau, Riamai Amasum, Sayet Nariba Organization X Committee members in the Purakiba Miu Enina, Sataram Kibani Haina, Kanbu Kulak Riamai. Kai Kawang Goitang Village ki chairman thadorak pa chirol aman hairi chiol asina makhatan hairi bana makhoi na puraki ba miu ani du gi manungda
Nailasim apokpa Gabriel Kamai Kauba Longlei Nangdagi Muation Kampupi district ki Pungte Siru digi Are Toitak apokpa Toitak Song Siru Hariba Muasigi order Makadar Premela Nongmei Kaplam Kibani Haukiba Mars Kungamatoida Gaili Pau Ria Main issue Taukiba Lig Sacred Meeting Notice Aduki Matu in a Mars Kuntra the Kokiba Meeting Declaration Adu Loop Ashin opposed of Ki Loina Mars Kunganipan None District SPM OC the official Oina Ayib Cyril Pisinduna Mars Kuntra Niam Kaina Pangtokadaba Meeting Declaration Adu Tingbina Batakshin Ki Loina None District Magistrate na Mars Kungama Panda Masiga Mari Lainana order Amasu issue Taukrabani Hariba Kiasi Lairabasu Goitang Beles Clan di Nan Kulakpa ex official chairman Amasum Goitang di Kulakpa ex officio chairman Gaili Pau Ria Maina Aron agenda Amaga Loinana meeting declaration adu Pangtokna Bokonaki Loinana Gaini Pau Ria Mai Amadi Hariba Controversial Organization Action Committee ki member Kungani Twina Purakpamayu any Eduna Premela Nongmei Kaplam Kipani Hari CM Kemsana Lamdam Sigi Miam Lana Lamzing Bigi Tabak Tauruidavani MHS Lamdam Sigi National Highway Sing the Satokusin Tawud Ating Balati Miamna Tazadava Madi Akiba Laitavadigi Satavani Highness Minister Yumnam Kemsana Pungdoki Badu Yamna Lebak Tibini Haina Meetei Heritage Society MHS Ki Megadi Fungturakli Makatana High even Minister Yumnam Kemsana Lamdam Sigi National Highway Sing the Free Movement Yahaning Bagi Wakalu Lady Badu Budi Tagali Adubu Miam the Lana Lamzing Budi Tauridavani Sin Koki Kulai Pai Vision National Highway Sing the Miam Satpai Yakiroi Hana Fungdokiva Labour Security Force in the Meetei Sing National Highway the Satpada Atimba Lady Hena International Media Sing the Fungdokiva Lavani Koki Zau Council Tadorak Pat Sirola Madasu Meetei Sing the National Highway number 2 Impal Dimapur Lambida Satok Sinta with Atimba Tamli Hena Fungdopusulekri Wapamasi the Koki Kulai Pai Visinasu Mapung Pana Sakot Kibagaloina BB Eastern Zone Kauba Sin Koki Kulai Paiba Group Amana Tadorakiba BB Eastern Zone Kauba Kulai Paiba Group Amana Tadorakwa Video Mrs Amanasu Center ga Waruisan Amata Purakpa Laitri Hana Fungdok Parekri BBC ki report amada Lamdamasi ki journalist NS2 Impal Dimapur Lambida Satnaba Honabada Security Force na Sikmaide Tatuna Thambagi Saktam Utkrabani Sin Koki Kulai Paibisna National Highway the Tamliba Ating Basing Sigi Mayokta PIL Anisu Takaki Balekre Hiramasigi Matang the NSRC Nasu report Amat Lankalang Bakangala Hena Nungangai Oidabadi National Highway Sing the Loubiyu truck driver amadi security personnel kia aso open nangba laikrabani hari